Gari sunai. Bosok pura ketal-ketal rai itu terus hadi ko. Hello guys, welcome back to my channel. Joto lam sogeti ari vlog hai na hai. Hingke nahadim tini gari katal tui mane actually tu mane 3-4 din sing thang do hingke somai me ne bagi nai nukhong rok thapa jageta hingkai tini ke satung botung khangke ba nukhong rok thapai ti febe ka joto na hingkai ko bahan nang mane sui rok tongo tabu hingke gari katal pai to le mane sing matai barong na thangai tongo narkel ke sabo hogana gari katal tu man bati hini nai ta Bisa post rip nungla. Gari bokatal, driver bokatal, an mungi singke ba. miesro tam mai rang tu phe mie da pogo si phage wala supu ang se pogo jato pogla kung sa bai maru belum khas Bising. utha to di Enggak. oh ya kong gari si dia ko Abin kena besar. so phage bo so nya Aduh ya tuh kalau mau teh. tapi konya abu rakat Ini mau mau isi di situ dah. lo ja Oh bus no ya par kai hadi. Bosan gede. lo itu na Lajja lah guys. tanya kelang kan tadi yang ramang an bukan nang tak marka nyamang kabai sama cina Sari kahamdol rok hingke ang tabukhe Manipur bazar sopajak bazar toripi kha tabuk nogos thana nai tongkha hingke nahadi ani mokhango bothrai se kaisa kotorma angke samna bo chikon pano belake sau hingke iko nahadi bazar rok ribai nai se tabukhe sing nogo thana nai tongkha tinike kisa dati hingkha dati mane ko sal tong khota kisa lang ungui tongkhom hingke iko mani rok ti sabai kha oke tamjan mogi tong muski bulungo asugoi hingkai ko mani rok joton dabai kha tabukhe sing thanglai sinai nogo sabung maisa je mai khusuk kapura nahadi phaite pura sanja singui thango anda rang thanga pura dele nati kahai jespan doi phaidi lamo phaika hingki no sari ngi thango nogo sopaika pura horang thanga sanjak thanga gai mukhatung ro paiti phaika ang tam mukhatung paiti phaika norno kisa phunu giswano hingke nahadi ko milok bosok pura ketal rai tu drop nahadi ko pura rai tu drop pura fresh nge milok bati no do pura ambo ketal rai tu drop pura fresh nge iko tha joto mukhatung ketal pura aram nang suka hingke oke mangsa kisati phaija nge tabu khorong hingke tha bai tok bahan no songnai hingke obrok khito ulo janai ta hingke yangoi ko nahadi phaika no tongmali amai khuijagai seperangna nai tong hawa chana so guys sungkin hari ko ani mukhatung ready ngi tongo tha hangka ang khogya do ang tha khoka hangkai horsa thumi ang nai yak motong mani
So guys, hingke ko mui to reading pekha tabu koloi goresinai. Yang mai buku tu tongon, mui bobok sarika, tabuk songgara ngako. Yang kimi log bosok sai tongon hadi ko. Pura koroma. Sanan tas nang sung hai si. Guys, inge tabuk ke mai sa lagi na. Okay, mai sa na. Okay, malai ne next vlog. Tin se jotya suno. Tata bye bye. Channel subscribe khai jara subscribe khai ready. Mui kota kota mai sa na.